Tini jenong ne o barsta shul ma to jenong tini program panda khaman tamun tui khike. Abo jeng Tripura government ni Pokson te hikumo tangbedek ki nuwa jima ba tini paisa position ni tangbedek isini. Oro jeng salsini romoi ni lebang rumani mamika te rosamung matongo. Mosamung rokno jeng oro satujona no kurangka. Tapi kurangka hemani hikai jeng nukjak tongo kami am terogo chini o mosamung rok chini siri sini. Hukumu ni jemu samira kogi khangro rok sin garo ikai obo rokno bahai ke tamoni cherai rokno tei sob kurangka obo no je narigi man obo tei no chini o tini ni 7 din ni chini o workshop ni paithak sal tini o paithak sal ni closing program o borok je serengmani 7 din romoi obo no borok o jagao chini kurangoi dong ta tini kai obo no phainai salo bo jengo biskang tikuroko tal roko o am chaini tikuni higher secondary school lok tongo aro ko jeng tei isa one shop tongo aro workshop salsini romoi jeng phainai hinai kai o je workshop फोरोंनाय खायसेनि आम चाइनि लोगोनाय फोरों बिनि सिनि जाख्लाय रोजाब थानि मोसाखानि जोंनि गरम गोनां ससियेल नेटवर्क माबानो फोरोंनाय दङ बेबायदिनो याक्तैनो ताबुक जोंनि खावरो सत्तरजना बरं जे सोलोंना अब बेलेग बर' काहामथिनो सोलोंका फाइनाय जे गरक दङ प्रग्राम दङ इन्डिपेन्डेन्स डे रो ओमफ्राय अब जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्रग्राम बर' पारफरमेन्स खायनानै फोरोंनाय Sir tini sir oro je program de o culturing program bo je phai sab sab manjak kha. Kini to chini district Pokson te hikumo tangbedek ni senior provincial officer Bishojiboni inkai te oro to chini Bharat Sardar High Secondary School monitoring committee ni chairman Borom Ganang Tini Kumar Deborma to oro headmaster Niren Kumar Deborma te obono kai to SMC committee ni member Subal Singh Deborma Tapos Deborma hingga itu orang Ciro Kumar Deborma, itu orang tahu kini kurang naik no, kini orang kini workshop no kurang naik, hingga Sachin Deborma, itu orang kari sekolah ni kurang naik juga waktu kurang naik apa